chibai ule pathian hruai na le ompuina in august ni khat kan lo chuang kai vele thareng mai kan channel min ngai hlut sak tu zong zong te tun thla hi intan mal som na thla lo ni ngai turin du sak na kan hlan cheu ani tun tuma hian Russia le Ukraine lam thu thar kan ngai thla ho le dona Russia le Ukraine lam thu thar kan ngai thlang ma in India in dan thar aman tur chungchang hi kan ngai thlang ma salok dona ni July ni som ni le pakwa khan Supreme Court of India chuan thu pek thar ti chuakin ko ta thu buai thelu to then khat mimal chungchang chau po ni lo khotlang hong thei te chu thu buai nei tu te in soi rem na ringota ti to pa ti filim mai thei ani don ta lo kan riat angin thu buai tam tak chu thu buai thelu tu le ati sual tu te in soi rem na awanga kot lampoin ati top zui tak mai aum foten chu tianga thil ti chuan ngong thalo anei theini in asoya in soirem na wang ringota thu buai ti top thei ani chuan mi then khatin sum siam nan tak mangin thu buai the lutin poisa engemo zat an don nuwa thu buai chu an nuk dok le mai dona ale lama po thil sual na satak ti te po sum an nga awanga hremna pumpel mai thin po anom thei don bok ni in asoya hetiang ani awang hian thil sual lian tham khotlang ngong thei thila te chuan thu buai nei tu ten in soirem na in ngai dam mai du po ni se phal sakan ni to don lawani heng thu buai ti top mai thei lo zinga hian tual tha te pong sual te a hu hawa siam sei ne na mi suam te thil rutura mi in alu ruk te ma ni in ti hlum du tur khopa mi nor te nupui te chunga rong takachet te thuam chom dauri chungchanga thi na thleng te le thil dang tam tak atelani hetiang thu buai serious dewa te hi chuan ko ta thu buai the lu to chu engwang ma nia loin soirem thei ngot ani don to lova dan anga rel chho ani to mai don ani he thu pe khi abatement of suicide chungchanga thu buai Gujarat High Court in thutluk na siam thu buai nei tu te in soirem na awanga thu buai ti top mai aphal sak chu nola Supreme Court Justice Indra Banerjee le V Subramanian ten thutluk na an siamani Russia le Ukraine buai awanga Russia hrek na an oil leilo tura NATO in ramdang ho ati chuan ngong anei lian chho zela Russia gas tel lova khosa theilo ram an lo tam sia Indo pia lama khovel chu gas awangin abuai meka Mizoram thleng point min ngong mek ani hi Austria Chancellor Kalni Hamir chuan Russia atanga gas le khap thei ani lo thua soya abik takin European Union ramte chuan Russia gas hi anrin rol berani ati he thu hi Vienna athleng Hungary Prime Minister Viktor Orbánen ninga nia anin mu nuwa asoi ani Austria rama inbun APA changchin buina ta landanin kal ni hamara chuan press conference Germany le Austria ten Russia gas hi anrin rol ber ani awangin European Union in akhap thei lo thu asoi ani economics Germany tlak niam na chuan Austria angonga na tho tur nei lo po an pung zel thei don ni in asoi non le bok kani Germany economy minister chuan Nord Stream 2 gas pipeline ti nun chu an tan thil thei ani lo Russia president Vladimir Putin kuta in nulu na mai mai ani atia ma se European ramten gas le electricity rent chem an tum na konga Germany chuan atuar perdona water fountain le spotlight illuminating monument te an ofek dona heti chung hian mi pui te chu thlasik tak tak athen ma in an omlo na room hitar zong of turin zirtirna an nei tran to ani Russian state run Gazprom senior manager le Vitaly Markilov Gazprom deputy chief executive chuan Nord Stream 1 gas turbine Germany in gas an lak lu na ber Canada in alapek lo awangin Nord Stream 1 atangin
gas an pek chu mek chu quarterin ti tlembel angayang ati Germany hian gas an khol hi September ni khatma in za a somsari panga tal an khol nga man angaya August ni somthum pakhat ma in 0.2% tal ni tin gas hi anda lu bel angai don ani gas energy sector hian Russia le America chawati boilova Arctic Circle Russia ainti thu emema China in South China Sea a hau burboka Indian Ocean thlengin aring ronrol atuma Monday interview pro Hezbollah al Meidin outlet Nasrallah chuan Jewish state ram chung le tuipui kamte kap chevek thei missile ren strang kan nei Eastern Mediterranean carries gas field natural gas reservoir atanga gas anlak chu vai chuan chet kan lang ati gas in chuna hian carries gas field a hian Israelin malak antuma gas drilling machine long tepo an nei to a Israelin US le France kaltlangin Hezbollah terror group te chu chet lak na nei lo turin warning an pe a Israel Lebanon ten diplomatic relation an nei lova US kaltlangin anin betrina September tha atang hian Israelin kere satangin gas lak chu ruan pui nei antuma Hezbollah ten keris platforma drone pali an tir to a kar phasa khan Prime Minister Yair Lapid atlo bok Russia le Ukraine in dawa wang hian khovel pum deuh tho hi gesa kan buai nuai ani taber mai US le China buaina kara Russia in China atan lemaya Moscow chuan Friday khan Taiwan tension san wang lai takin buaina chuak thut thei kara Beijing an thlopna an pena hle a Chinese President Xi Jinping chuan US President Joe Biden chu playing with fire ti in Taiwan chungchanga House Speaker Nancy Pelosi jintur le thildanga darkar ni zen zone anin biakna warning ape ani reporter te ma Vladimir Putin Press Secretary Dmitry Peskov chuan Russia in China sovereignty le territorial integrity and support je hi Associated Press te ahril ani Russia chuan turam ma hian ramdang chawma sa a ramdang te an ma ni in rel bolna vati boi sakhi kan thlop ngai lo US chet lak dan hi amoi lo hle mi chawtu ana ni in international arena a boina athlen bel pha a tension ati san bel thei global arena a boina tamjok regional le global problem siam hun ani lo ati Xi Jinping an Taiwan Strait a hauna konga hian tun anga ala tong chu ngai lo ba ka US khak anei ngai lowa Russia le Ukraine in do thanga na po Beijing hian Moscow hi ala khak ngai lowani Ukraine President Zelensky chuan Ukraine hi kandam le ang huaisen taka in beina athon lowang ti in aram mi puitele raldo tu te atong thamon le ta Ukraine chu grain export turina in peya UN thupek chawan ngak to Lloyd of London insurer Ascot le broker Mars te chuan grain le thildang phurtuatan marine cargo le war insurance laman buai puya Ukraine Minister of Infrastructure Alexander Kubrakov chuan UN natangin approval muvat anin beise ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky an Port of Chornomorsk Odessa atanga grain export natur longlian full lot omna atloa Odessa Ukraine South Coast Volodymyr Zelensky an atlo orwal hian sipai hliam damdo ina enkolmek te tlo ngalin Ukraine hi kan ladam leang khovel ril tram na leibat na le harsat na tam tak machon mekhi ala fel thuayang ramta na thok chuak tu te inin pek na inin hlan na hi athon lawang kan lanui ho le anga kan mangai tenen lim takin hun kan lamang ho le nge yang ti in asoyani Roscosmos Russia Space Agency ho tu thar yari Borisov chuan International Space Station ISS atangin Russia ain nu do hun tur date la fix fel anilova sang ni som ni palinge
sang ni som ni panga ala chiang lo ati kefin Russia war crime ahrem masak ber Russian soldier Vadim Sisimarin chu kumsom panga in atan hun chung tur po toy sak ania February atanga March la in Karkhan village of Chupakivka northeast Ukraine putar kumsom rukle pani mi cycle khalai lo that ringot tu kha ani nimin khan tirko pola jin naram North Macedonia Defense Ministry soidanin an sarkar chuan Soviet Union hun laya anteng engemozat alakol azat ahriadri lo chu Ukraine nena apedon an ma ni teng chu NATO standata tuai thar upgrade vek atumani Germany chuan Biber Bridge layer teng som paruk apedon Biber hi fawang lai hian paruk ape anga adang som chu kumthar hian pekatum Biber hian Ukraine sipai ta chu olsam takin tuya dai kai tir thein an mel mate local po alodang theidon bok kani Russia Defense Ministry chuan an indo thona te chuan Ukrainian Infantry Brigade Kherson region marlama mi chu abeya mi za som thum man thi ti ina puang The Associated Press report a chuan February ni som ni pali khan Russia le Ukraine indo na nuwa avoi khatnan US Secretary of State Antony Blinken an Russian Foreign Minister Sergei Lavrov abia American pani Russia in an hren mek le Russian ral thuam siam tu pakhat America in an hren te in thleng chung chang an soyani Blinken an American Paul Whelan le Brittany Griner le Russian arm dealer Victor Bout te thleng na tura Lavrov anor na savio maya Secretary of State chuan in biak na thatak kan nei tima se Lavrov an a bank khon thadu lo hle a Ukraine grain export tour an soidun pokani United States chuan Ukraine sipairal thuam lama kan puina tur kan puang thuayang ti in John Kirby coordinator of the US National Security Council chuan a sai Dnipro River opposite Nikopola Ukraine sipaiten Russian ammunition stock na mun an kap chia hei hi chairman of the Nikopol District Military Administration chuan a soyani Minister of Digital Transformation Mikhailo Fedorov chuan Dronarium School of Drone te training na atloa school graduate somthum pasari omin serviceman of the Armed Forces of Ukraine te hi ral matong turin an pen chuak hal don ani Volodymyr Zelensky chuan in rin ni khan political game wang lilovin Russia chu UN hena state sponsor of terrorism turina phuta Zelensky chuan he thutluk na hi zom ani chuan he terrorist state tan hian ramlian jok nei aharang automatically in two man political le business Russia an nei puidu to lawang ati mase US State Department chuan Russia sponsor of terrorism ti in officially ko andu tlatlawa an thuak an mangle ani US State Department chuan Washington in Kiev du dananga Russia hi state sponsor of terrorism tia ko ani chuan Washington in Russia Western penalty sang poisa lengwa khren sak thlengin har sat phang ti in an soidai ani US State Department chuan sponsor of terrorism a hian Iran Syria Cuba le North Korea te alo puang to ani US in Russia asangson na hian food export atello kanti photo kha oil le gas man ato tual line US oil farm Exxon Mobil le Chevron tenan hlok puin a hlok nan tel na sa hle a Exxon profit second quarter hi sang ni som ni pakhat ain za zanhi som sari pathumina sanga Chevron za zanhi somli pasari in na sanga quarter 2 period ni som ko pani chung hian Exxonin sikon tinin dollar sangni zanhi somli panga an laluta Chevronin sikon tin dollar sang khazali somruk pani an lalut ve bokani Russian Defense Ministry chuan Ukrainian ten lai pui panga in lak rantum ten an apply Donetsk an kana Indona an man Ukrainian somli zet an thi ti asai thunei tu ta chuan
Olenif ka a rocket manga tan in ka na hian mi somsari pakua in hiam an tuar bok ni nan soi Ukrainian sipai te ro chuan he pu na hian pha a Russia in lung in hi akap zok ni nan soya Moscow chuan he mun hi an be nge yani ti fin fia na om theite thup an tum mai ni in a soi bok Russian om mek ten thu buai an orlo nan Ukraine chu in do na a dan bo chia an puwa he mun op tu tele Armed Forces of the Russian Federation thu pe ka tan ina tang te suat na le ka na thup atumani ti in Ukraine General Staff chuan a soi melma Russia te hian anti dan ngai bokin Armed Forces of Ukraine chuan civil mi tele an mun ma le an tom na mun te ka pa puin thu an the dar le ta ani ati Russian Sarkar TV a video thu chua chuan in kang khuvut vut ba ka ruang te mu theina langa he in hi engemo lai pui pa ngai ni chia lawaka nge yani ti a mu thei Russia in a thlop Donetsk People Republic thu puang tu Danil Besonov chuan mitang te anom khom na ka fu ani thu le thiza thi an lapung thei ti asoi Russian Defense Ministry chuan United States siam himars lai pui manga ka ani thu le he thil hian Ukraine chu uchuak taka achet zia atilang ativebok Ministry thu puang tu Lieutenant General Igor Konashenkov chuan tan ina thok mi pariat point hiaman tuar ni ina soi heti lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky a advisor Mikhailo Podolyak chuan Russian ten an pu na chu tu ma atang toa anti thin phua chop tak ani thua soya Ukrainian thunei tu te ti ming chiat tumna ani thua soi UN le khovel huap pola tanga thu chua aum ngei kan phut ati Ukraine President Zelensky an Donetsk prison bulbor vela Azov battalion chungte frontline a omte in thiar fi himin UN inquiry titur kong kiana harsatna lo siam lo turina cha ani Russia chuan he bom puana hliam somsari pangale thi mi somnga te ming ape chuaka Ukraine Authority of the International Committee of the Red Cross ICRC 10 li si an lakolani Ukraine Western Partner 10 Russia anthiam lo hala European Union High Representative Joseph Borrell Russia ademna pro-Kremlin media network adar na sanghal le ani Eric Tolir Investigative Group Bellingcat chuan video footage edit ani lova tu ka nge ti zon chua aharsat aring lo International Committee of the Red Cross chuan prison site alu andilani he bom puana hian thil thleng thei pathum omin Ukrainian himarsin Russia ammunition depot ka tumin antum lo zok an ka fu thei an thiante natuar na salutuk venan an kap thei bok Russia lamin war crime or bel lau awangin anti lui ka thei bok Russia lamin Donetsk region a Ukraine ammunition depot emoti in an kap sual pal thei bok ani Vladimir Putin chuan parade line warship Russian Navy Day aman puya Navalport City St. Petersburg bula 14 warship le submarine 10 he hun hi an manga van lambo ruaka aircraft le helicopter samli pani B200 Altair amphibious aircraft te atelbok Navy Day parade hi sangkhajakwa somthum pakwa Soviet era atanga man ni in sangkhajakwa somriat khan an titopa President Putinan sangni pathuma tang khan atinung le ani President Vladimir Putinan Navy te chu tuna tanga tharai lo te a hypersonic weapon andon tur thuwa hril ani China rocket India tuipuya atla tunkar chawa khovel scientist rualte tiral khel mm2 China siam rocket Long March 5B chu inrin ni zandar som pani perkhat khan India tuipuya atlati China le US official te chuan an soi he rocket ton som ni panga zetarit thunun theilo van sanga tanga leilam ron pan hian khoi mun nge aron den don ti scientist te chuan an threlok theilowa thei hian an ril ruati ha hle ani mihring bit na mun aden vai chuan chiat na satak athen don ti ria in thode depin an ngai chang rungot mai ani kha
heti lai hian van nei thak takin he rocket kongbo le thunun thei lo hi India a atlata ni in US le Chinese official te chuan an soi India in Russia atan manchu a hlok pui chhozela Ukraine in India lama an ambassador te an kolet mai chunga tan ma an ngai lo Bloomberg report danin Indian refinery lian zok ten ate lam nena oil an pe chuak zela India in Russia oil hi ala label sau dona June thla khan India in sang ni som ni pani chunga oil alei tur zat ve deuh tho alei man to ani Bloomberg report dan chuan bureaucracy mangin Russian producer te hi farm te zok te nena oil thifim turin an pe zela intermediary zinga company Wellbred le Monfort te antel chho zelani Russia le India counter terrorism in anuk nai zela UN Security Council anin biak na multilateral cooperation anti-terrorism network thazok nei anrela Security Council a hian presidency lo hun chhotura energy sector trade and joint project pipeline te an soi ho bokani Ukraine Deputy Head of Military Intelligence chuan anram chimlama Russia ramlak khosong pani lai an la let le to ti an puan hnu loka Crimea kaltlangin Russia chuan Ukraine chimlam Kherson le Zaporizhia regiona sipai thahnem tak an thon lut ngal ti asoi Oleksiy Vadatarsky Ukraine bu thar chuak tu le thon chuak tu lian ber Nibulon company din tu le nei tu le anupui chu an ina anom lain nisom thum thlasari sangni somni pani a mai kholaifa Russia bomti pu a an thi ti an local governor Vitaly Kim chuan nisom thum pakhat thlasari sangni somni pani Sunday Khan asoi anni ba ka hian mi pani an thitela mi pathum an hliam boka school le hotel building te adeng chenwal bok Nibulon mun pui chu mai kholai fania huit barli le vaimim thar chuale thon chuana a specially sani Oleksiy thi thu hian Ukraine chu athong na hle a an president Zelensky chuan Oleksiy thi chu Ukraine tan chan na satak ania ani hian tunlai grain market le athon chua dan te angai to mek lain a hun lo taka mual miliam santa ani ti in a uizia asoyani Dnipropetrovsk governor Resnisenko chuan Nikopol chu Russia chuan nasatakina boma nisom thum pakhat thlasari sangni somni pani zinga ringot po khan grand rocket somnga velin a residential area aboma mi pakhat hliamin tuile gas pipeline engemozat ti chiatani ati Igor Terikov mayor chuan voin chunile ngin akhat moi tokin kan khua bomaron tla ani heng bom te hian in thren khat ati chia ati Russia in Ukraine aruna wangte China in Taiwan arum thai reng awang le China sia China chet vel dan enin Japan chuan anram ven himna lam angai tu tatak taka indo pui pani na nulama amma saberatan US nen US Japan Mutual Security Treaty an sign tarup mai hemi bozuinan hian US chuan Japan ram mun samriata sipai mun adin dona Japan hi ramdanga a sipai da hnem berni in heng sipai muna te hian US sipai singruk ada donani Ukraine President Zelensky chuan Japan chu Asia rama Russia rek masaberni in Russia Central Bank sum te chu a reng ngala Russia chu sum don nalama anram du sakbik ani na alhip ngala Russia rama an technology changkang thon ati top ngal bok ati hemi ba ka hian US chuan ain do thona changkang le tun lai ber F-35 NATO ram thren khat po aleitir phallo za somli pasari ngot aleitir bok chu wangin Japan chu ramdang F-35 le number ni in defense lama Britain Germany le Italy te tlan pel to hial turangai ani ma se Japan chuan nuclear weapon siam thuwa ala do le a chan na chu no ti alani reng kar ma sa khan Japan chuan an annual defense
statement ati chuaka chuta chuan China ti hi voice somnga le pakhat ngot a soilanga ramte nom berle an ramtana la om ber ani thu chiang takin ata langani an ram parliament point an defense budget chu za a sompanga la ya ti pung halin an MP mun thuma thena mun ni ta chuan an constitution article pakwa ti danglama defense lama matharlak an tumru hle ani